Riri gukoretwo na namba nene ya mbeũ njithi magiteta kumana na wagi wa mawira guku bururi-ini. Gikundi gia Skyworth Capital ni kihungurite kaunti-ini ya Nyandarua na kuguna makiria ma andu 500 na njira ya kumahe mĩeke ngũrani ya mawira, na riu ni mehokeirwo gukorwo mari daraca ya gukinyia moteithio ngũrani kuma kuri gikundi kiu nginyagia matura-ini matiganite kaunti-ini ino. Amemba aya megukorwo makihungura matura-ini matiganire Nyandarua na kumurika na kugania namba ya andu aria hinyiririku muno niguo kuhotithia gikundi giki gutafarira mibango miega ya kumateithia na indo itiganite cia muthingi muturire-ini. Wewe mfanyakazi ambaye tumekupatia fursa ya kufanya hiyo kazi hapa Nyandarua, ndio uweze kuinua yule mama, kijana na baba ambaye ako pale chini. Tumuinue kimaisha. Tunamuinua kivipi? Mwanzo na kuanza na masomo, kwa sababu kuna wengine wako na resources lakini kwa sababu ya kukosa masomo ama elimu vile ya kujiendeleza, anabaki kukaa akifikiria yeye ni maskini na kumbe amekalia dhahabu. We cannot have corporate positive image for community in Nyandarua if we don't have corporate responsible individual image, because we are the face of Skyworth. Wĩigĩrĩrĩki o ũndũ ũmwe na waragania nĩ mĩthingi ĩrĩa arĩa magĩte na kanya ga kwandĩkwo mabatie gũkorwo makĩrũmĩrĩra mũno. Anene a gĩkundi gĩkĩ makiuga nĩ mehotorete gũteithania na thirikari gũtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ ayuthi. Tutakuwa tuna offer our help to our Kenyan charter. Ni lazima mjue kwamba nyinyi sasa ndio sababu mko pale kufanyaje kutusaidia sisi. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki.